Lapha kuseningizimu nesifundazwe kwelikaMthaniya. Kuleli likaMthaniya, ezinsukwini nje-ke ezimbalwa ezedlule, kubeke nesehlo lapho khona kubulawa kwamalungu emndeni ayisikhombisa. Umndeni kowodwa atholakala-ke ngaphakathi emagcekeni kalomusi ezihlalele nje-ke eziqeda-ke kudla-ke isidla sakusihlwa. Kula malungu omndeni kubalwa-ke ney'ngane-ke ezintathu ezizalwa ngomama oyedwa okuthiwa-ke zibulewe ngenhlamvu. Ngaphandle kokuthi-ke laphaya-ke isabiso noma-ke zixoshwe endaweni ngesigameko. Ngokusho kwabomndeni, kuthiwa-ke la malungu onke esikhombisa omndeni bekade kehlala-ke kulomusi, kusindeke obekade engekho ngenxa-ke yetoho. Kuthiwa-ke bonke abebekade-ke bekhona kulomndeni-ke babulewe, kufonelwe amalungu omndeni lawo kangekho angahlala ekhaya. Kwathiwa-ke mawabuye kuyaphuthuma, kunesimo esiphuthumayo esesehlile-ke emndenini. Uma efika la malungu omndeni angahlala ekhaya, athola-ke wonke amalunga omndeni agade kumusi eleleke uyaca efile. Ngqongqoshe-ke oKwaZulu Natal wamaphoyisa uvakashele-ke kuwona-ke lo mndeni usukwini-ke lwanamhlanje, hambisana-ke noNdunankulu wesizwe saKwaZulu Natal, umnumzane uThami Ntuli. Bavakashela nje-ke lapha ngenhloso yokududuza lo mndeni ngalesi sehlo-ke sehlakele. Mkhwanazi uphethe-ke amaphoyisa kwaZulu Natal uthembise ukuthi noma kanjani-ke bazobathungatha baze babathole abenzi-ke bokubi. Akwaziwa-ke nokho ukuthi ingabe yisiphi isizathu esiphoqeleke ekutheni kuze kubulawa-ke la malunga komndeni ngesihluku esingaka. E-Highflat uzokhumbula ukuthi kungenye-ke futhi yey'ndawo lapha okusanda kubulawa khona abakhongi okuthiwa bekade-ke bethi bazokhonga bezolobola, babulawa-ke besegedeni besamemeza, badindwa ngenhlamvu, bashonela khona lapho-ke endaweni ngesigameko. Le ndawo-ke sidume ngobubi, kanti-ke vele kuthiwa-ke kahle kahle layo iwunkalibhadwa. Nansi ividiyo ilandela. Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Buntu mphako ngapuli. Isikhathi silapha ko 3:30. Kodwa sifikela mhlambe beku ngo-2 kanje ya. Fikela ngo-2. Dadewethu, angazi ukuthi ngizoqalaphi. Kodwa-ke angimtshele umuntu ukuthi sise-Africa, sise-South Africa, sikwaZulu, i-KZN leyo, sise-South, seningizimu nelewaZulu, sisehlokozi, sechibini isigodi. Ya, sikwabani la ekhaya? Sekwakhambule sibonga. Sikwakhambule la ekhaya. La ekhaya silethwe umuga, silethwe isiga, silethwe isehlo, silethwe umkhuba. Isehlo esehle nje lapha ko-7. Mina umbiko ngiwuthole ngo-11 eThekwini. Angeke bengisalala, ayikho into osazoyilala mase kunje. Dadewethu, kwenzekeni? Ngiyabuza nje ukuthi kwenzekeni ngoba nami ngibonile, kodwa asizweni kwenzekeni sisi? Kukho engizokuchaza okuningi. Yes. Ngoba nami angihlali ekhaya. Yes. Ngithola ucingo ngabo-8 olusho ukuthi le ekhaya sekhona umuntu babona bazoqhuma izibhamu ukuthi gqugqugqu. Yes. Methi uyaphuthuma uzobheka-ke mase sekuthulekile uyafika abantu bonke baduduliwe phezu kosofa. Yes. Bahleli iy'ngane eziduduliwe ziwu-3. Umakoti kanye nosisi Phili. Baduduliwe bonke. So nathi-ke siyafika nje manje ngoba ibona ade behlala ekhaya, akho umuntu uhlala ekhaya, bonke abantu ade bele ekhaya baduduliwe bonke. Akekho ophilayo. Ngoba nami ngisuke eMaritzburg, njengoba ngifika la uThembelani, nawe usuke eThekwini. Nje befika la, sifika nje wonke umuntu sekukhona abantu bagcwele. Abantu abadutshuliwe bawu-7. Bawu-7. Bashona bonke labantu. Bashona bonke. La ekhaya nina nisinde ngoba beningekho. Sisinde ngoba besingekho thina singahlali la. Angazi ukuthi mhlambe amagama vele ephele. Alikho igama ongalisho. Yabona ngithe uma ngingena amathuna engiwabonile angaze ngawabonanga. Awala ekhaya ngibone awu-7 nje uma uhamba uthi.
angazi noma akhona futhi ala akhona amanyala. Le ndawo yaseHlokozi mhlambe ke omunye umuntu usemkhumbuzi emasontweni mhlambe amabili noma amathathu mhlambe mabili kunabantu abebeyokhonga kule ndawo kulanga phesheya badutshuliwe khona la kunomunye umakoti noma intombazana usisi odutshuliwe kade kuSkwiza wale ekhaya uSkwiza wala ekhaya uhamba nalomfana lo ukhona wahamba naye la yebo wasinda naye kuleyo nkosi. Isimo ke esinaso bafowethu nodadewethu ngeke ngaye eMnambithi bedutshulwe khona abantu abawu8 kunengane na2 angazi ukuthi sizokhuza kanjani kodwa bafowethu angazi siphelelwe amandla yazi ngiphelelwe amandla uphelelwe ukwazi uphelelwe yonke into ayikho into enjena ayikho into enje uyabona abantu la umuntu wesilisa odutshuliwe la uyedwa umfana abantu besifazane bonke laba abanye bese babafana abanye abancinyane ke laba bawu2 yebo labafana bawu2 abancane. Africa my continent, Africa my home. Angazi ukuthi mhlambe sothi kodwa ke asiliyeke siyekele uNkulunkulu siyekele emaphoyiseni sishiye nje kanjalo bese sithi mhlambe mawungakhuluma nomuntu waseAfrika kuphi lapho engafisa ukubanjiswa khona kulomsebenzi wa vele lo msebenzi ungenhla siyafisa nje ukubambiswa kona konke ngoba sisele siyingane njengamanje. Yes. Uma wena ade sekatelele ikhaya njengamanje akusekho umuntu. Yebo. Ngoba nami ngimkhave kukona ngekweze kwenze lutho. Yes, ngeke. Ngekuze kwenze lutho. Sicela nje ukubanjiswa nje kona konke. Ngoba lonke labantu abashonile abale ekhaya bonke. Abale ekhaya. Ilo yedwa kuphela ubhuti wangale ezansi ababomdala. Africa my continent, Africa my home. Sayibekela udadewethu. Ngicabanga ukuthi uhulumeni aqale nganje uhulumeni ukuthi khona labangabamba khona kuqini bese siyabuya ke masingakhulumi ngokuhulumeni sikhuluma ngabantu baseAfrika sikhuluma abantu baseSouth Africa labangabamba nje khona baqinise sikwazi ukuthi okuncane singakwenzela lo mndeni okuncane singakwenza singabantu baseSouth Africa singabantu baseKZN singabantu baseSouth neTheku okuncane nje singakwenza ukuthi mhlambe sihlanganise singakuhlanganisa sibenzele umncwabo walaba abathandiwe babo ube ngohloniphekile ube onesithunzi okuncane singakwenza singabantu sibabambise ngayo yonke indlela niyalwazi ukuthi abalwethu la sikhuluma nabantu abangcwabayo kunabangcwabi abakhona abanamandla abangenamandla sikhuluma ngabantu nje business people abeze la ekhaya bezobuka ukuthi bengabamba kuphi uhulumeni siyamcela sesifikile thina sizombhekela sizomenzela i-background check ukuthi ngempela sifice isimo sinjani abeze la ekhaya bezobuka ukuthi bengabamba kuphi sibambe sibambisise sikwazi ukuthi lo mndeni sibe nawo einhlungwini abakuzona sibaduduze ngayo yonke indlela singabaduduza ngayo kodwa nje egcineni sikwazi ukuthi laba abathandiweyo babo sibabeke ngendlela enesizotha nenenhlonipho mhlawumbe lokho kungasilekelela kakhulu asibonge omakhelwane sibonge amaphoyisa bafikile bazokwenza umsebenzi okufanele mawenziwe wonke umuntu osefikile ukuzosingatha nokuzobhonga emswaneni nokuzobabaza ukuthi awu Hlokozi cha nani khona makukhona ongakusho sesivala kunzima siyabonga kakhulu dadewethu sizozama nathi sesoba ingxenye yalomndeni okwamanje kuze kube ukuthi ke bayabekwa silokhu ngqongqoze sibone ukuthi obani sibathola bekwazi ukuzosibambisa siyabonga kakhulu Siyabonga dadewethu.